baro menta kedai ke siu try Pentecost baro ngilong ke way how try Jesus Christ lang idai kenriam ni penat ubhoi ni uwa kasi ni ukhat Muslim ni Hindu Sikh ni Kristen ngilong ke way kemat jong blai ni mang idai ki khon jubu Andrei nama ketin ketuli kariti kedustur kekam kijam kejiya per sni dok kejaga bangsa kumta terter ni per we ni we pan ni long ke we ha kejiya per ba ong tin paren unity in diversity menta kedai kesni utrai Pentecost bara kajing pule menta kesni kinsayo sno ba kumno mulsim bukhoi ru utrai kam halawan wanra kejiya Hajing Pair, Hatin Parang Nanong Kumni. The Holy Spirit works to bring unity in diversity. Pila Julos go in Dinito Hana, Spamwat Babel, Harita, Genesis, Nanong Hadway, Kot Banakong, Haduk Kandai. Kibreo Hakata Kapor, Kikren Tang Kaway Katin, Pakikwa, Pakikaw Nam, Tangi Katain, like a Burom Joki. The Oblay, Lapan Kulmar, Katin Joki, Hadu, Pakinda Kulmar, Dok nok yang kejinya terli. Naikam jong ke apostol, jong nong kebar, kot benekong, hado kadway. Ketin jong blay kong kumne. Anda haba ke apostol kila yok pedang yang mensim bakul. Kila sedang berkeren, ketin berper. Tua mensim bakul, ulakan tu yang ki berkeren. Kibreu, buyuk snow yang ki berkeren. Kim day tang dikawai ke jakap, ni keri. Andai kedai kibala wan nak kubak kat santri di Jakarta kiba keren lagi jong kitin andai lembau mensem bakoi kila asno tikna bagi apostol kia tho ekam bakrau jong blai ha kintin jong kihi kembalong agaji tho kana skang mod babel hangne mensem bakoi penya tli yaki wat kitin kitli jong ki ke phe we ni we pat kan ni ke jinglong ke wei ha ke jing ye phe la kren sai baru da Paulus bakoi ha ke siti banakong jubu syari Kristen ha Korin kal nong khat Paul ong kumni don kisam ba phe Henry ujo mensin don kikam syakri ba phe Henry ujo trai don jing trai ba phe Henry ujo ublai wa pentrekam yakibaro haman ubreu Baru keren ru, maka met kelong kawai, berkedon bon kirkot. Henry baru kirkot met, la kilong shibon, dan ban kilong tang kawai kemet. Mereka jo kerukom, kejing long jini hau Chris. Ia kini kemtin Paulus keren, hal konteks jauh kinong Korin. Namar badon kibas no serong, haba kila yo ikesap per na musim berkul. Bon ki kisno ba, kawai kesap kam krabun kawai pat. Maka ni kepen kulmari ki baro. Kadang Paulus unjin dalam keren ha konteks ini menta. Unjin dalam orang ni. Don bijak beliau berper. Don bijak niam berper. Don bijak tin berper. Don kiriti dustur berper. Henry day uai mensim berkol. Berterekam berbah aki baro. So Paulus orang biang ha kelenong kot pakalai. Magi baro ladang ide ki Jew negeri kimrau ne balai lod la pen baptis ni da we musim bakut ban pelong kawai berkot met. Ha konteks pemerintah unjin dalam ni. Magi baro ladang ide ki Hindu ni Muslim, Sikh ni Buddhist, Kristen ni bomlong Kristen, Kasi ni Garo ni Bukhara. La pelong kawai dalam musim bakut ban pelong yang ni kipa jumlai. Haba kumta mano kita keba shin kabu kumbalong minta kipon penya per penya panya pra penya klumar iwei pat hal kateng juga niam kongkom kariti dostur kakten katle ha kaimlang salang jini minta dei itu kemudian yang musim bomban ha kajing imjuki kibalat kini kikam sendiri. Paulus hari siti jamu Syakiroman dalam khandreu kan nyawong kumne. Kibakum kini gibreu kim Syakri yaw blay Henry yela kijing lalot.
isyat syukur yang kita nuat jom ke bersida jemput. Kaya kebajiah kaya jom minta jemput. Tang nak kedau ke masih, siapa niap, siapa jod ke jing mene. Tang nak kedau bangadai Kristen, ne Hindu, ne Muslim, nasyak lek ben, lek kok kumta tertet. Tang nomor bangadai ST, SC, ne OBC, ne Dalit. Nahapkan syak nyon ben hakirim sim kabu. Kajing yatip lem, kajing soto jemut, kam don syuk kajibril mentar. Kasyit hijau Jacob kelang besar ke penekong ong gumni. Nang no kimi kitma kajing kajia dan jupi. Hamto hato om dei jing po prai jupi bila tma po kot met jupi. Hawa kim yo ik mafi kuat. Ikloi be peniap, hipihun, kim yo ik mafi kuat. Kumta kikajia piesyo. Hawa kumta kadai kamram jongno man presang kadbala. Man wandra biang yang kajing teli, kajing in yang salang jini bentar. Kalau kajing teli kebakia, Andre kamdei patulae. Kejawab kadai, manga bat mapi, lembau mesin makut. Berkumdong ilang lek ikan dia lembau mesin makut. Kejawab kadai, lembau kajing pedun kam jongi yang kisah jingai ke bani yok na mesin makut. Hagal nong keba khaar nyo hadu kharwei Paulus ulanyo kendai kili kisah peniyok yang mesin makut. Kini kisah baru kidai nak benda ke jing halang orang Paulus makut. Kita kisah nak mesin makut ilong ke jing nak tin ke bor hikai ke jingit ke bor bengkiat ke bor belek ikam pela ke jing itu lupa ke bor penyiapher ya ke bersin lepas lagi bersemiu. Kajing nang ikitin kelit, kajing nang membatai ikitin kelit. Ban kasap basiko, ban kau Paulus hagal nong kebahan lai, kadai kajing in ke Yesha, kajing in kalau membasbun, kampihun, ban kajing in kemap iki baru. Kemudian biang baru kini kisap kidai nak benda kajing halang, nak benda kajing kwan shmet. Nama kata kalau kamram jonga berjumpi wei menta wanrak kajing halang kau mensim berkoi kuat ini menet kasam menengkong kedai kajing start dan jing praktin Kasyit hijau Jacob kalau balai kau halai terter kong ada don mano napi berstart berbesin pang ain peti kini ikam lembaga jisurit kepada kajing tibreu. Ada apa donor joki ipun nek jing bisni jing ya pa ya pra wat ko bat pelong lam ler jing sisa kajing start kum kani kalau bekinja pertai bekinja berat bekinja soy sebab kajing hikai kasyit jong Titus kalau beningkong khat banyo kong gumni hipat penpa nadi haki baro akilong kenuksa joki kambabha barang jing kai joki penpau kajing sida kajing don burong sang kajing ne kasyit hijau Jacob kanong bat khatsau kong ni ko parabnge kan mentoy ayu ladau reng wong bodon kajing ne handai don kikam hato kajing ne kala mo mepetiniu kajing ne dalade lada kam don kikam kalong kebayap kedhot kebakat kendai kong hinget bodon wayo blay kata gabha waktu kesoi tu ingat dia kata waktu kio sifang kajing ini kasyit benengkong jo Paulus si Kristen Korin nong bakat lai kot sah nyo kong ni kajing ini kaisa satar kajing ini kelong kebasbun kajing ini kam pihun kam lek kelau kam lek krab kajing ini kam kemen kajing lek bongkong hendak syak kemen kajing sisa kajing ini kemab iki baro kecenia iki baro kekermen iki baro kaisya iki baro haga balang jongi pakai imlang salang don kibanang bestar don bestar banilang iki tinjung blay don kibetrekam surga don pan kibetrekam business don basyubelas ni don doktor ki engineer ki nohikai ki kemikik pa kena kule kumta terter haga trega kita dunia berjumpi hari ini day jongi para beliau
ada mangam loki isim kabu kwan min kashmet ane kan wanra iki basneo don pat bela silang kemat iwi pat hagakom taykom tak jengki Henry ni day berken mau bakini ki kam bapher ki day now jo try nak benta kajing halang tu ai bangi ki bala yo pediang yo mensim makot bagi sab jingai ju min lekat bala bantre nak benta ka jia teli kajing ka jingsuk hakat imlang selang jingi hakari ka jat bendeu hi bro kowe tu ini yang lang pan persyat kajing apa je pra kajing ilak silang kajing syak tombor ai ku bagi dak ka kimen abangi play ki present bangi yo hakapor bangi lek men sikha tu ini play version kajing ai sumha jeng mensim makot hakapor bayangi la khatmai hakapor bangi yok yang baptisma mereka jing pesken kambar kut tangkumta ha gospel jong Yohanes kenang bar paud kot khatkendai do arpulai shua bo Yesu keu shibeng ulong hakisan jemu kumbau pa enga ngaru la pa epi ndal ong yakane ula persat no jingki bodong to pediang yo mensim makho ai bangin net penilap keleng ke bertai ya kejing kejing ma kejing teli ke Yesus Kristus mulai kai ini. Yang Yesus Kristus junam. Amin.